Khomjari, ELITETV special talk ta min ta biru sutara mokchari maruina masi ekhuna unajagadoriba adu mages asiate kana sunate yamna multifaceted oiba adu ba mi amakhangni mana ngasi phawda khoi twan ba khoi gi CBI de leiramba adu matungda khoi lairik ibrom changchilakpa kare mai tawdana khoi sigi fields da sa khibano kari gi changai bano haibasi myam dani khona pawdum jagadoribasi kasi khoi studio dalangkin bin leiribasi khoi Bhumeshwor मैम ना कोई अखोई अंकल भुमेश्वर को पाऊ भुमेश्वर को उजबा दुगा तोन मैम सिंग से लेदना अखोई भुमेश्वर वैखोम नी मा उनजगदोरिबसी मान हजि फाउदा मा की स्ट्रगल कमाइन तोरपा दुगा मणिपुर की सोसाइटी सिदा करी पाउजिल नो पिबिरिंग से हाइबा वफम दुनी मैम थमजरग अहमदा पाऊ मुतराम मोक्षरी थैंक यू पाऊ की अहनबा कोई इंट्रोड्यूस पाऊ ना सेल्फ इंट्रोडक्शन हम तोसे पाऊ से कदाय द पोकपनो कमाइन चौरकपनो स्कूलिंग कमाइन तोरे ए अदि मखाता बदा कोई प्रोफेशन द कमाइन चखी मदु मदुंग द हजि बोगी स्टेज से पाऊ मैम नु थम्बियु पाऊ आई तसेना आई पोकपसी आई पोकपी पाजी ममिंग वाइखोम इबोटोन शेलुंग कवे मासी शेलुंग बाइबजी फमने चचा महाराजी मतमदा महाना शेलुंग वेदा वर्क तौर बे मागे ऑफिस कोर्टा अदुगा आई पोकपी इमासेना वाइखोम ओंगी इबेमचा हाबम निंगोल इबेमचा कवी अदुगा आई पोकपी इमासी ना हाबम गुरु अतोंबा पटमें सिरी फंगिबा गुरु अतोंबा गुरु सिगी बचन पी अहनी अदुगा आईगी पोकपा इपा सिगी असिसु देवेंद्र महाराज की मचान पी ना पोकचबा आई इबोबेबा असी देवेंद्र महाराज की मचान पी की मशहूरी असी आई सी 1949 दा अखैगी आई पाचना आफ्टर इंडिपेंडेंस बिफोर मर्जर इन इंडिया थवालदा माना जिलादा वेना पुरिंगैदा थवालदा इच पोकने 1949 दा अदो आई स्कूलिंग दी जोनर्सन स्कूल दा अदगी कैटेगरी स्कूल दा जोनर्सन स्कूल दा तोरी अदुगा आई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की न्यू दिल्ली की मखादा 11 क्लास पास तौरगा अदुगा 1968 ता पास तौई 67 68 ता अदुगा 68 ता ई बे तमे अदुगा यम कॉलेज ता आई जियोग्राफी ऑनर्स लौरे अदगी मतमदुगी अकोई जियोग्राफी की ऑनरशिप फंगबदे 45% सेकंड क्लास दी तो जियोग्राफी ऑनर्स फंगगा अकोई जी मखा तमथबदा मास्टर तौबदा फर्दर स्टडीज तौबदा खतंग अपन बलै मार्क्स नेमबेगी धमकता इना अनिसुब सुरक से लोयरगा अमुसु सौक्स आई जी पास कोर्स तो ओनहै अदु आइना थर्ड ईयर द पास कोर्स तौबसिना आई कमाय तौगेदा आई जियोग्राफी ऑनर्स दी लौद्रे फंगरे आई पास को थार का हायर आई मार्क्स 57% फंगे जियोग्राफी दा अदुगा पोल साइंस आई 61% फंगे इंग्लिश दा 46 फंगे अदुगा मसी फंग अब मतुंग दा आई 1972 दा आई से लखनऊ यूनिवर्सिटी दा आई LLB तवे अदु अखोइना LLB तव मतमदा लखनऊ यूनिवर्सिटी की फर्स्ट क्लास से 66% ने and first year से आइना आई बेस्ट लेवल दे होना मतमदा आई फर्स्ट क्लास फंगी सेकंड क्लास जो सेकंड ईयर जो फर्स्ट क्लास फंगी थर्ड ईयर जो आई फर्स्ट क्लास फंगी अदुना आई केयर से आई LLB फर्स्ट क्लास होने फंगी अदुगा आइना सेकंड ईयर लरपदा आई अपोपा फादर से लेते एंगोंदा खंगलकते आई परीक्षा मनु ओइबना कोई कृष्ण जन्म से हयेंग ने जुदा ई फादर से लेते अदो आई परीक्षा मनु ओइबना एंगोंदा पाव पिरकते अदो आइना परीक्षा लरगा थोकपदा आई पा लेतबगी सराक रोइबगी कोई कोई दबगी फिरम द लेरबे अदो आई फाइनल ईयर से 1975 ते लोइरे अदुगा हेक 75 की करो से फंग मतुना मार्कशीट फंग मतुना
kano Guwahati University Guwahati High Court ke makhada ai bar council da enroll tawre to dai senate phang matung da ai 1976 ki February da senate phang kano lawyer ge di matung da private practice tawi aduga ai private practice tawi se matam da senior advocate wai ba time jam bhoboni makha tawi adu ai police me abdi ai na padba ya bada kano ki Hawong gi kano Kamni Kumar High Court gi judge bedo ai Sam colleague soina levi adoga M Kumar khogi minister weramba education minister pairabade masu ai college ni adoga moi makha dai work to mina bane ado ai si 1978 ta ai MPSC na government ukil Manipur gi government gi long ni habada ai MPSC parekha yauri aduga ai si APP khalle adundu da APP scale je only 360 khakta wai SCC ka samana na pay scale si ne be hada ai offer do logde next year da 79 da muksu judges singa musip singa samana na pay scale si APP longne na mu advertise tawre ai 1979 da thare madu da ai si khalle out of 18 candidates ai thanda khale adu FBC na ai si APP no khale adu gi matung da ai si government ukil wera matung da ai sahi ahum mari work tam tung da 1984 da ai CBI gi PP amu apply tawi CBI gi PP khanma matam da 1984 da khale ai si aduga akoi gi headquarters si Silcha da wai ada Silcha da 1984 gi February da join tawi adagi masi akoina PP we tori basi akoi notice ki kanoni head office ni branch ni Silcha da wai ada kui ai khada ai di SP lei aduga karo lei atopa branch sub branch masa Guwahati da lei Shillong da lei aduga masigi kanam ma'am si aina pubani adagi 1984 ke dai 1991 se asiboga ai work tori aduida moina CBI da aina leibsi sahi taruksi aina on deputation da leibi yai aduga nangna pamdra ga amu hangibi yai aduga nangna sahi absorb to ge sahi taruki badung sida dang tau gadamni adana moina 1990 sida aisi Senate PP se promotion kana ba ai tawrege nang amu hangrano hai namoina process tawre ado Manipur government gi ayaba lawrona aisu ayaba lawre adigi 91 ahan ba first January gi taida ai moi gi karo silai dang se ambassador accept tawrani tha ni hujibanu da nang sida absorb tawron haire ado batam du da ai isa hum lei isa hansena sahi mapanta musui ani subisa sena sahi taruttere kumba adagi isana pasi taruttere ku sare aduga apon ba atom isana pasi na sahi ahum mari sure sagi stage leipsi da ai se CRPP wer tabdardi ai Calcutta gi Makhada natraga Delhi gi Bombay ahum si manung dai le tab masin maram oi daga ai angang sing Imphal la le gudu se settle oi ba ai life phang oi da haina khallaga ai Imphal da mu hallaga ai government kilwe no work tawr ge isa sing si kya lo ngam na ba na khallaga ai moi offer do lo da nai hale 1991 gi March da i hale Manipur government adagi 19 ain hala matung da ai scale se sai gi higher scale da musik banang khan badu ain hala patam da di lower scale da mu le rame all Manipur gi ukil miam se government ukil miam se adu aina mu kai manam ga ibu sahi tara hen work tawrba adagi CBI da higher post phangaba aina
lower scale kay phang do video no hai na high court thare high court thab de high court na direction pire government da Manipur government da kay manung gi ma lower scale thab do no nang khan khara na maram piro on hai da akoi gi matam do da hawai bam gi ran bi masanupa Dilip sina karwa me deputy secretary PDF mapai me mana kakai namit saigol manung de shabdok sarge hana mana saigol manung de shabdoga ai pay scale se upgrade tawi akoi government kil khudimo ren ma upgrade rain tawi mai to reina tawi di mathang da akoi promotion post APP ki promotion post additional PP di masi su moina open market tagi advocate me amdegi direct loan ne hare sidi ai APP sidi promotion post additional PP ni kedo bagi open dagi logdori na koi han lebe APP sidi promotion pibe adabra masi kai piro do na ina thare adusu 15 days notice pire government gi reply piro kai mangi moi promotion piro do na kargi dar logdo do na moina chap chaba pop piro ngam dagi yam thuna ai se additional PB promotion pire maina ai gerasi tori adagi aigi intention di keno da aigi father sina aina magat loina na leigi matam da aini pa dagi lokshin gyan khara phangi ipa na ngwan harabi bungo ai khoina mi we ge harabadi mapu gi sabato mapu gi driver we na leyo mapu gi pujari we leyo mapu gi servant we leyo magi agent we na leyo nangna malem sida mapu gi thabak tawina da isa ya awat pam ta leiroi thabak khudum loi mongoloi gadi nang ya awat pa leiroi habisi magi ai wanda thajaba ama piki magi wakalon na sida ai mana su ai wanda ai lairi inini hai mana anwar kaduda sahi hundraga humdoi mari harap ka sida ai lai inini hai hai gon phongdo mi ado mana lai inini hai se ai wanda lairi iu hai bane ba ado aina magi wakalon se lairi oina phongdo ke haida aina wakhalon samyung lepi aduga mana gyan amasu pirami matamdo mahana nithau pali matamda Kolkata se twin chalami aduga magi chumna kadobedo revenue gi thabak tawda natana masi akoi gi homeo gi doctor aidi kari kawi practitioner werami aduga Kolkata digi mana advance oiba calendar khara pore brass ke calendar pore masida sahi si leptani yengba yaba calendar pori mana porokpa kanu calendar si aina wakhan khalaga ai geography knowledge yauraga kopna khandaba hore by calendar se ada ai shogi thajaba ipa ima se minu balaini isorgi masani nimit tha sena taibang si semi aduga prithvi thagi khongse sena taibang gi khongse ji puthoi habi wakaloji aina geography knowledge loina na achet pathajaba amang loiraga ai wakal se yam komna deep on sagale aduna 1999 gi December da ai voluntary retirement lokthwe ai se ai judge webgi chance phangi aduga session judge webgi chance phangi ai basi ai amata pamde ukil continue to busoi pamde ai lailai su ibi wakhal se dai thadar ge se chapchana khalle okay but ibagi wong mi lak la bong lak ni sing sai bong gi chinau se awong thobal la poe thobal dagi hojikti at present di kai de leire chinau se na kyano du song tang thamiram oh ai ge sinau mangani bong na kya sumno aina manga suba nipani bang manga subri adu ai si ai Bhumeshwor ko basidi kanoni ai ge school name amani aduga ai kuthigi ming ge sumari lele aduga ai si nupi pong na baina ai bu ai ipai man ai ibetomi ko oh thaine gi chana ba pa ngak da polak bu da koi gi da ai gi yamba sisu Waikhom sanatomi ko masu engineer ni education engineer ka su weri aduga ai yamba sisu po matungda ni pa po ngamdre nupi po ngamdre ada ai su ai po se da ai nupi po na ba na ai ibetomi ko re adugu ai gi khada makha tar pa na ro da nupi ma phangi
yam hai singbi masang matu phajabi san pe malermi adu masi sahi au mari subada isona lokshan kare oho pingi da oho matam du da ai ipai masu isor da Radha Krishna gi kanosida ngaujaba yamna Vaishnopi bungwere aduga ai gi ipa popa ibo bemse masu konungi family di horakpanina yamda isorgi maramda yam thajaba amasung Vrindavan da kuina lerekpa anwena tawi aduga akogi yumsida Radha Krishna gi mandir ama sarga saba tawdumi wakalsi lay aduga hana koi lolaw da leramba yumdu da su Radha Krishna gi lakshama duk thami da koi seisda akoi yumda agi akoi ibobe megi masibanaw si nipa maga du pimgani adu nipa suju masa thamanna laigidre aduga akoi idau iboda akoi ibobe popasigi soto si ai ibobe bisna phange adugi soto do dane akoi wenam thingenda idle akoi da lei hajik na onam thingenda hada lei bise ai yamna sing da lei huji sino mari le hawi ai hongtore ai brahmarwata singi mai mai kai da ai lei jare me kai le oh akoi aduga ai isa nupa ai cha nupi na hani sahi ni putaret amuk sure ado isa nupa ani ana sahi nipuga humdoi musure nipa handuna atomduna kuntra ga loin makai loin pale hoi ya isa nupi isu ani phange nupi ngata ya nupa ga isa aduga isa nupa hanna si America da lei ma engineer ni IT gi adu Chicago da sei manga tur le me adu hojingna waiwa da sei tara mu le re tara hene le re adu lagi na isu nupa ma ga isu nupi ma phange adu ga yi atomic science na ma su engineer ni ma kata da sei ahumari work tor me adu ga Manipur da laga ma si Dubai da nuclear engineer wai sakke hai adu da takano baba ni ma ga manak le ro na imphal la kok thoe adu ma si kado da MCS ma khalle khan badu da amo halale adu di ma kado si forest ranger gi kok si da direct kok si da ya holle ma si forest ranger we na lai adu wildlife sanctuary puri kai bulam jai da tai khara puri tai maming Kelson da Waikhom Kelson da Waikhom paungi history jam nungai ba family gi tor ko myam le paung da jila chini paung gi ton ba lyric myam phokre dagi Amazon du su phangba du atai myam su phangi paung lyric i bagi wakhalun se kamaina lakro sai bu tak pi de ko paung gi leida ba haidar idau haidare aduna paung da khara tambiram ba mana phongdok ning ba aduda adu wakhalun dagi karamba area to na paung na khut tharaga hoji bauda kari lyric sing ibigre jong thamlo masi aina 1999 December se sai da ai voluntary retirement tawre matabdu da ai se lai iba se khut thare matabdu da ai secrets of life se ai se iba loire mabung phana page sanyang kai muweni sanyang kai somyani ado ji iraba matung da ai si matabdu da kare yawi koi Indo-Japan Friendship ki ai general secretary pui president su pui vice president su president pui madu matabdu da ai 2001 da international bios conference sama Hiroshima Nagasaki sa togi ada 126 sigi dagi representative mayam lai India deksu lai akoi Manipur dagi bi tari panchali madu gi conference da ai gi topic ama moina khalo na ngonda pi how can we eradicate poverty and hunger from human society haiba topic se ai khali madu ai ngana da bai main speaker wena 2001 se da chali adu 2001 gi conference da aina iriba lyrics gi wakhalon si makha da aina Japan da about 45 minutes ko mai conference the main speaker when ngang madu nga matung da
Hiroshima University ki professor sing aduga mogi satra sing sida jom chalaga ai si kari university ki philosophy torke haina hangi taseng badai di philosophy torkate loge satra ni aduga ai gunda piri wakalo si ai pane pi bani masi ai nang si mo ni am appreciate to sida ai moina ai si Japan gi mi wena Japan gi family wena moina treat tawre yamna 126 cities jila pa mi nyam si digi remit nyam si ai khangalaga special honor ma toy madu gi torpasi matung tagi di ai 2002 da halaga ai wakhalon se chuma mane khalaga ai 2002 gi November gi tang 13 da the secrets of life the infallible guide haiba like say ai phong do impanda ade bong the makha acting the secrets of lives the kari no pabung na mayam the pinning we message secrets of life keno punsigi yam seng ba mayam du kari no pabung na madu da thamninga mayam thamning ba philosophy se keno pabung secrets of life sa in nari se the big bang theory adagi Pluto gi Aristotle gi adagi dharma mayam sigi world gi dharma mayam se lainaraga Manipur gi dharma culture se nainaraga aina solution se ai Manipur gi culture da base tawraga lyrics se ai irapani Hindu philosophy se yaure aduga Manipur gi finding solution se ai Manipur sina khali wakalon se da chuma mane na khalaga ai ijarapani aduga mathang thabiro madu matong the secrets of life matang da haji fawre so far bawgi lyrics se kyam subire kari no aduga pinning ba concept sina kari no habdu matang thabiro madugi matung da secrets of life matung da ina century life calendar hai na masi wakhalu sisu ipana ngode period pani magi for a calendar si ina deep na khandaraga masigi principle si di century kudingi puthokwa yengbu yarani wakhalo chi lawraga ina century life calendar si ina itorpani adu di ai formula di positive and negative energy of the magnet bar world se prithvi se the northern hemisphere southern hemisphere asigi northern hemisphere ga southern hemisphere sina positive negative puthorapani thagi numit thani ge khongse sina masida focus tawraga male female axing di produce tawani akoi kudimuna hingiba haksang se male female gi life boat ni au kodima life boat to tungiba mioi ni hana khanbagi chapcha wakhalo dulene na aina ijora palai ni makhada badi kari kari haji bong lai kya subire madugi century life calendar si aha ma podai calendar ta to phongni hujite ai book ta to phonge aduga the great book of the art and moon asida ai khuthare aduga the great book of the environment of the art north and south sisu khuthare adagi the relationship of the art and moon is the relationship of man and woman aduga the role of the moon for woman of the art sisu ai khuthare aduga the cycle of the art and the moon is the cycles of man and woman si tha smana ina punna haji bosi lai kya sure bong gise like si huji aina punna phong si like ni pan sure huji ole me amsu lo yaure aduga haji makha tha ba koi project hai tare ko makha tha ba puthongna ba lairi bra aduga abung lairi bu ko the theme of the art and the moon the theme of the art and moon si chulei bawun ngasai gi art and moon aduga lairi ba nupa nupi relation si me am sit nain dere si kari wa khalun da gi no ngasai maru na koi Manipur gi context ta pusala ganda ko gi yumba loan aduga leriba dagi imsa kaisa mayam si bawung gi leng tu da kona khaga su thengna jaboi bawung maruina tamningi posi ko gi yumba loan si dara aduga ko gi society ma madugi chap chap leina honab da yumba loan si kem darkar oi kem mathuk ta da bawung udu sambi baw aikoi da Manipur da ngangle saniri ba loan che si achamba loan ate ishor gi loan ne khlawena Nomajing ni thoka ba leba ko koi misaki sasawachi rai thangja haibasigi tongan ba athaloi le masigi artisiga
nature ki cosmos ki principles in sega ya mari lena na same adu masi to su base tawi aduga Manipuri culture yam lei akhoi gi mongni lupa di Ningomba nimita thasi se targa di ima singna angang dagi ahan dagi loen mangna ising da ayu ngata de wangang na iru jaraga surya deva da nimit thapun leiding da ima singna taibangi mama wina life se ibungi masa se siamna ro yong na lakpani ai ibungi mathok do tawjarge isa masa pin biu ai sawado nipi oi bi sawado ai tawjige na nipi khudungna ni bagi ni akoi mongni lupai oh koi no wan do kem da khang de mani lupu su wan do jam le mi adagi amana mo tha bung ton nasa maram bi pobi ge haibung chorong mata thada biru o hari se tha na mapung pharaka da akoi na isogi masa se akoi kodingwan ni ga da badi tha na mapung phadra di masa ni bi ya de hai badi adoga tha na sanari bi kalmata sanage habda prithvi sida solstice ani le December solstice saibama aduga June solstice saibama December solstice the spring and autumn of north and the south December solstice aduga June na sina spring and autumn of the south and the north and aduna solstice tagina solstice sama bhog sat paneba December tagi June da musat paneba June da mu December da mo halak paneba hando jin sanaba sina akoi life cycle si puti aba prithvi gi tha gi khongsan hando ji sanaba sida ado prithvi na lei ga se nimit ki akoi bada lei panima exist ta northam le maga southum saba ai north ga tropical cancer dagi southam tropical capricorn nu sakibadi tropical capricorn dagi amu tropical cancer da mo halak paneba ege solstice ada equinox is na Mars equinox ni 21st 22nd Mars Mars equinox aduga 22nd 23rd September sena September equinox ni aduna February se akoi siga chapsaba meaning di phairen thane ma committee ron haraga si phaijen ba tuition da tha hai bani aduna January February da haikru se mapan sai adagi July August da haiku se mapan sai ba haiku se tha taruk tor khuding gi spring na tam sida hanjan sai ba aduga maru sina March ta musangi aduga September ta musangi ba masi sacred theme di kanoda haiku na mapan sai ni da masa ni ho maru sam de gi da haibi athne ba aduga masi gi mari lena na aikoi gi Manipur da ningthau haktak tagi thain mamang ai di hogna haiku hidong ba ceremony se pamthu eb haiku hidong ba ceremony sida akoi tongi ba haksang ase ima gi ipa gi hinau ne masi kanana puthoke da ima gi grahanung dagi right and left orbit dagi puthok pa hinau ne male and female se ima gi xx tun puthok ne aduga ipa na puthok sena xy ne aduna masigi ipa gi energy se ga ima gi energy na taibung shemna ba puthok ne adu akoi nyaba nupi khudimangna masigi daida se prithvi thagi khongsi si ritu si yanga spring atam je khanga taibung je yum palu haibane aduna haikuna maru samdinge da haikuna mapa sange da isori masani ga da bade aduna haiku hudo hirong da koina mamang ade ni thokta gi thameba culture se masigi chapchaba thimdi aikoi gi nipa nupi khudima se ima gi hinau se tonga ga hidana bani aduna hinau si amuk ipa namuk thoili ima namuk thoili akoi ipa su ima khudima se akoi khudima se to become a good father and to become a good mother by producing issues of the Lord in time haibane aduna haikuna ma pa sangai da akoi da isori masa chi neugada bane aduga after equinox da di summer winter se ado bala after equinox da
new summer, new winter never. Winter is for production of the issues of the Lord never. Winter say. Summer is up journey, winter is down journey. Up journey, spring the laga summer lakdoiba. Solstice loiraga spring atam the past orga equinox la di winter laga di madu akogi output se madu products issue se produce over matam ne masi formula se geographical knowledge se yenga basi sona akoida piram mane aba adana dharma gi credibility the community gi credibility nation gi credibility akoi khodemak nation ki principle se limit thage khongchat prithvi tha khojing se akoi koduna ingadabani hadgi formula se lairaga ai lai mayam se matang matang ane seri join puthorapane bang su habi thambi ko ji yumba lom gi leiba duga khoi na su asai paunga interview to dinga da wai sanabada khoi akhoi angang sem ba hai tar ko cha chu sem matam da magi matam mama khaidokpa maduna hayeng society da hena afabuk orakadaba aduga haitoi singthoi pokadaba adumbagi wafam jabawng thambi do bang sai ji icha sembagi matam haiba tare ko adumba su leibra babung buthoiba direct de details palli hai bang tentak tentak na point thambi ba yabra pong akoi da ishor ki masa sengben ni ge hai tar badi firen thada before crossing the equinox during full week ta akoi na ishor ki masa ni ga ba ai January February March of the gita aduga that also haiku pansari mata beto adu natragana July August during flowering period of the amla tree haiku pansari matam sida langban thayo tringeda akoina mu isani ba adu langban thagi tarama 20 pam se asi yodinga da koi masani ba se asi maite gi culture ti yawi langban thade masani ba itu Kawan langban di inga kumtam kado inga ingel gi kumtam ga ingel ga thawan ga ni se langban yo denge ta thawai wa singi pai pugi thawai si che ya apok pa de masani ba gi chani bi se Manipuri masagi le che aduna hai kuno pa sai ga khoi ne isani ga dabani si thajabani amasigi wang ma da hai tare ko sigi boundary sigi wang ma da cross to kan di adu ni equinox si laga di summer anubla ane ba summer si di maduda ma isani tar di the animal instinct se asi when lakane animal instinct se adu ga mu akoi kalenda amuksu masi akoi April hi matam se di akoi sanga gi wena sajibu thai se sajibu charaw ga hai se sanga gi kerone ma bero ne ba adu kalian thai yo ga di kalian kumdamba adi khwaidagi saba asangba matam ne ba adu nakanam da khwaidagi aingba garis winter wedori ba aduna tha si aing thin se adi day time se ne pu se ne mi ne poeba kalian sida aduga nakanam dana indam da se thana pueba aduna kalian yopa si dadi se chu masadi ni bi kalian tha se aduna kalian gida lai haraubudo lai haraubu ma che si sane lai haraubudo adi umang siga ai koi chu bari yab ne ba umang si leitraga de akoi thawai leitre akoi panamang se umang se de production da akoi hingi bane kodi ma mai sing nungsit energy me am se umang siga koi bari le de umang kok tok pai se mioi ko kok tok ko sa mane si ne aduga madu he lo matam de gi spring na tamla ne sena bu soi da bi ne spring na tam si da koi na masani ho da masina khwai dagi phaba oiba aduga masdagi lanthoga na mu yamna patta masai bi do sanga gi okalang chara duna hajik se adum ko society su ngai re su masi ko gi ipai pu sin ngale matam de ko se koi wari liba ne libi ba phunga wari libi ba adu chane bi myam se ji tamna su mangda gre du gidre abiti mobile phone gi kari gi aduga masu gu mapu le na ba su amna lapthok na ba gi mai mu lai aduna hajik society se adum akogi legend manada gumba digi amaga tinaba yada buguma me masi kai dagi no habada achum basi ubang raktaba bhab taktaba
ꯋꯥꯏꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯏꯅꯣ ꯇꯥꯏꯕꯪꯁꯤꯒꯥꯏꯗꯣ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯔꯛꯇꯕ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯆꯥꯅ ꯃꯄꯥ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯀꯥꯏꯁꯦ 이 ꯁꯥꯒꯤ ꯂꯤꯆꯠꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒꯤ ꯐꯣꯜꯅꯦꯕ मागी लिचत चु चुमदरबिना मसा सिंह दो ब्रोकन फैमिली सा ngaगी लिचत इंस्टिंग वना लाक्तोरबा ईश्वर की थाजबसे याम दरकार लेबा स्पिरिचुअल वर्ल्ड सिगा कॉस्मिक वर्ल्ड सिगा मरी अमता वेबा मागी रिलेटिव वेबा अकोदी स्पिरिचुअल सिदा अको साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ से पुथोरेने अदुना अकोइना अनि सि पुन्ना कमाई तों समिनगदगे हाबदगी असेंब लिलमदो तांगनदबिदमते इरपा लाइ अइबंग अदुगा मा खो युमसारोलगी मतंगसु हजिकसी पाउसु थंबीबदा खोई छारेबे युमसिंगसे ममांग दे खोई फामेन का निंगोल का पेबा का पैनाम थमम मैम सिंगसे जी तबना तबना मांगधरकपा अदगी स्पेस लेरक्तबा अदुना दुम खोई सेंदो का मखादो एगदबदु पाइ लेरक्तबदिना दुम मथक्ता लाकपा सिसु साइसददी पाउंगे बा पाउंग थंबिनिंग मफम दुंगु थंबियो अखोइगी माइगै मरी आई माइगै मरी से कना नोंपोक नुमसुप खावांग हाइनेबा अदे नोंपोक नुमसुप खावांग हाइसे मसी माइगै मरी सुंगदाइगा थाना निपान हाइबने ताइनबा सिका थारगा अदे शेडर दु क्रॉसिंग एरिया दु शेडर दुना संगाय युमफम हाइसेने अदुवा अवांग थंगबसेना समु युमफम मखा थंगबसेना नोंसा युमफम अदुगा मनिंग थंगबसेना तंफा युमफम अदुगा साउथ वेस्ट ना लमु युमफम अदुगा नॉर्थ वेस्ट ना लोला युमफम अदुगा नॉर्थ ईस्ट ना लंगजा युमफम अदुगा साउथ वेस्ट ना मैकु युमफम ना अदुना मैकु युमफम मसिदी अवाबगी अमा तागी सौ ngakani अदुना अखोइना युम अमा साबतमदा संगा युमफम सोगा तंफाइबो सोगा अदगी लोला युमफम सोगा लमु युमफम जो सोगा सामुगा नोंसा के टच तौरगा अखोइना युम सारगदी अखोइसी लैरिबा इमुंगदो साउंड ने लैबो ngамने मागी मागी मरी सुंजानि पादो प्रोटेक्ट तौबदो प्रोटेक्ट तो गसागी कैंपस तो हिंगोदि कैंपस तो अदु याम संगे अदो हजिकती कैंपस लेन हो फंगिना केनोगी खरी इंटरनेट एक्सटर्नल वेब कैंपस अत्यादबु पाइरे अदि पृथ्वी दु कुमे कैंपस याउदी आदि नेचर की प्रिंसिपल तो कोई खुदिमना फॉलो तौरगदी आई एम प्रोटेक्टेड बाय नेचर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन अदना माइगे मरी सुंतान पाचेना असी थोंग साम निपान थिंबीबा असम थोंग साम निपान हांगबिरगा अखोइना मपु सिधाजो पांगजेगेना असी लाखदबा अदुगा अखोइगी सेक्रेट अमसु लई अखोइदी थांजिंग माजिंग वांग्ब्रेन कोग्रु अदना अखोइगी मैतै कल्चर तसु कौरुगी मसा नुपी से लेनाव ताबी से मागी लुहोंगबा मतमदा हाइक्रू याउद्रगदी हाइक्रू हाइनी हाइतुपसी याउद्रगदी मसा दो लुहोंबा यादे मसा पिरोय है हाइबदी करिगिनो हरगा सागी मसी कल्चर से हाइक्रू की कल्चर से मसक तांग नमने मतम दु साना कोइ थबो खुदिमो तौगदमने इपा हाइक्रू से इमागी खोंगसत ताइबा फ्रूट ने वही ने अदो हाइकुगी कल्चर से याव दब याद अदो न मदु याव दगदी लोंग याद या हाइरि हाइकुगी गुलोंग बगाइन पाउं है तंबीरिबा मदु ओइबा कोइ कल्चर अदो खोइना सुम फेस्टिवल मोइनगा इरांग मोइनगा उरिसी मनुंगदा आठा वान थोक am लेरेबा मनुंगा लोक्सन मंगुमदबा लोक्सन अब जो होना दा ले महाभारत वेरे रामायण वेरे मसिगी थिमसिदा ताइबसे कोइ करि लेसन पीगेबदो अदो कोइना खंधगदबने लॉजिक एंड रीजन अखोइ यावजरिबसिना अदो अमो बहु हाइबि युम सारोसिना काइथरकपना मोइरगा दम सोसाइटी जु खरा मसिगी क्रेक अमदम लाकपा बसिगी वन ऑफ द रीजंस ओइबे याब्रा बहु अखोइ युम सारोन काइथरकबसे युम सारोन सी फमेलगी पुगदबा अदगी मागी करेदी युमदु पुगदबा
आइदी कदे जत्रा जत्रा पाबा कायदो माइकी दो चुमने लेगे दबने युमदुगी मखादा को लेदुई दो मधुगी एंगल दो चुमद्रगदी युमदु कायदे पैरदी अखोदा कायब लाकने मधुगी नेशे की प्रोटेक्शन दुबु फंगबिदमक्ता को युम सारो से तम दबियाते जी प्रिंसिपल से अदो हजी मॉडर्न की पुंगसादा साबदुदी मधुदी नेशे की against the legacy, we cannot protect ourselves. Only a way you must have Nusagi Mangan Panganaba, Nusagi Somatula, the Namasigi, Nusinusa Pangnaba, Nusunusa Pangda, the Lainatiname, I'm so low and Boropoya, some must effect this in Sume live on Omaduga and Sabogi Bona, the bottle sofa like Nipani begins here. Almost in listening actor Ividisico. Kari, you know, in Mr. Ividisia, Domasi, international की करेगी पाना बहुत ना बता मसुद का और अपना दुकान मुंह मसीह कोई मिट्टी में अगर बंगाली हज़िक्सी कोई की चेंज ट्रांजिशन स्टेट करो पॉइंट नंबर ले इन्हीं मिट्टी में पाव थोक तब हल में आम से ले रहे अदगी बंगाली थोक तब पाव थोक तब अंगांग में आम से ले रहे और हज़िक मखा की फ्यूचर प्लान सी कमाइन तो बिरी इंग्लिश तो बुद्धि फोंग बिगड़े मखा ताना मसीह तो पा लोगों ने कहा हंदू के फोंग न बगी थोड़ा ले बिगड़ा फोंग कमाइन हौजे DTP तौरी इंग्लिश से दा मैते बेग अमसो बेगोले बेग से हप्सलगा कोई मैते मसा सिंजना निपुम खुदिमना पाबंग मना बा हजिक प्लान तौरी ngasi bang loiseladi hai moina ase मैते मेका बेगोले बेग ko adu yam nuai ba bawna duga pabung gi so khona ko YouTube channel su ko u phangi babung ko ada YouTube ki channel ka hangdorok pa duga pabung gi website ka hangdok tana thawme am se पाउंग पिनिंग इब्स कई नो खोई सिंग साहिबी दुनी युमसारोल से कई नो कई ये मथौ ताई अदुगा सी कोई इचा सी सेम मतम द कर माइनस सेम नि करम बंद में द करम बंद में था दा कराई बोंग सेम नि हाय मदुन हेन चुमना सखिगदबा मैम से कौथुरक बाहाय ताई को द पाउंग सुम निंजंग बिरगा सिगी सीबीआई द सु पीपी ओने लेबिरम नि मैम तौलागा थोड़े से सोसाइटी से करी पाउंग कई म थमोंगे म पाउंग अजी सही हुंदा त्रे सुरबनी साजु यामना फिट ओइना लेरि पाउंग को करी नो पाउंग की मणिपुर सोसाइटी पाउंग कंट्रीब्यूशन म तो बिरम ने खलिसे कइनुम थमी पाउंग मसी अखोइना हुजे कांगांग नरिबा अदि तरंगले मैम से तंदु लेताने वेदमक्ता नेसेसरी एबन नेचुरल की प्रिंसिपल से मयेक्शन खंगना वेदमक्ता आइना ज्योग्राफी नॉलेज गलवेना मणिपुर सनबी से मसक ताननाबा चुमे खंगनाबा अमसु पृथ्वीदा मसी खंगना वेदमक्ता आइना इंटरनेशनल वेना लाइक से इजबरी आदि धर्म की खेनब लेते अदगी नेशनल खेनब लेते अकोई कोनमक सेम सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचर निमि थागे खोंगसत पृथ्वी थागे खोंगसत से नतबा तोपा सोर्स लेते कोगी मसीदा कोइना अडॉप्ट तोगदबनी जी प्रिंसिपल्स से कोई खुदमना समाना फॉलो तोगदबनी धर्म की खेनब लेते से उनबे दबक्ता मणिपुर कल्चर से अदगी पृथ्वी कल्चर से ग्लोबल वर्ल्ड से अमक दारी खंगना वाइना यूट्यूब ता अदगी इंस्टाग्राम दा अदगी आई वेबसाइट ता आइना इजरीबो वर्किंग से एक्सप्लोर तौबनी खंगना बा नॉट ओनली दैट फेसबुक दसु लाइक सिंग से उबुंगाम मने पाउंगी यूट्यूब तरा कई हाइने ले द मयाम कोई व्यूअर येंगे सिन खने ngani पाउंग ngasi वासनावदी एना कुम ना पाउंगी फेसबुक तना कई हाइ लेबा यूट्यूब तना कई हाइ लेबा इंस्टाग्राम तना कई लेबदु पाउंग थम्बी योंग तो फेसबुक दा भुमेश्वर सिंह वाइखोम अदगी करोदा यूट्यूब दा सु भुमेश्वर सिंह वाइखोम लेरमनी अदुगा वेबसाइट तना www.bhumeshwarwaikhom.in ana phagani पाउंग अदुगा कोई जे जे लेरिबा कंट्रीब्यूशन ज पाउंग खरा मैम उलम गेना खनबिरे लेबिरे को अदुगा गसाइगे कोइना सिगी होंगैबा मैम हाइ तार को गसाइ युम सारोंगी खंगदबा दुगी युम्बा लोनगी मैम सिंगसी लोइना खंगन नबो होनबदा अखोय करी तो मथौ ताइ पाउंग ना जिगि अमकन होनबिरि को इदना कोतना तो मैम से अखोय की लेरिबा मथंग मथंग हलम मथर मैम सिंगसे मसी काय दन करी तो मथौ ताइ ज पाउंग अदम थम्यो मसी अहलमन सनब कल्चर से ngasi काउथोकुदगी फॉलो तौदबदगी क्राइसिस मैप जे अखोई वैरी देबा ngasi मणिपुर की अचोब क्राइसिस वैरी देबा मदु खंगमगदी नियम जो चलबति मसी लाखपति गमबा ngasi रिकंस्ट्रक्ट मुलबा सिस्टम से मेंटेन तौनबि दबक्ता इना लाइसिक सी इजबनी अमसु वेबसाइट ता यूट्यूब ता फेसबुक ता एक्सपोज तोरगा मयाम पुन खंगमिननबा इना
लारिक फोंदोक सब Hong लाइक फोंदोक बसे दम इसान दम पुथोक सबरा तो पब्लिकेशन कई क्राप लगा तौब्रा कमाने तवी मसी कई इमेजिन मसी तसे ना हर ग्रुप वर्क ने आई थंडना लाई इरे ना इन ट्यूबिलेशन जाती अमी अखंग बसे आई थंडना वे खंग जाती है मागी टैलेंट में दो तो पीपल सी द टैलेंट कया में यावबा मोय सिंगदु का इगा मरु बोय दा बतो इन समिना तदी आई लाई सी बंगम अमगी मतेंग अमने लौदत यावे अदो आइखु में हमसे अमतो इन पुंजलगा अखोय खुदमक से we all are responsible to do justice for the welfare of the people and the environment. The environment yaudana koi hingmangamte. The plants sing yaudana jiva sing yauta koi hingmangamte. Plants sing se koi ya mari lene umang wamang se koi mari lene umang pok pai se koi nyoi ba kok thok pa samane ba. Adon masi koi punna sida tabatopa source leite ba. Masi koi koi na responsible protect the data le hai ba se in uthoni. Ribong की philosophy से तक साइड की पाऊँ ना तामना ख्वाइद की चाना बा पाऊँ ना थमें philosophy से का चाना बा incident साइड तारे को पाऊँ ना उन्निंग बा से युम्बा लोन की हो युम सारोल की हो कहीं मसे उन्ना कांदा माय पाकी बा थाजा बा है तारे को आई ना सी तो बस तकी लेडी बंगा साइड थागी कोंचट मैं जब पुंसल लगांदा पाऊँ ना हाइबी देना को याम नुंगाई बा मोमेंट है तारे पाऊँ ना शेयर तो बा पाऊँ की थॉट सी तो कांदा नुंगाई बा मिकुप है तारे मोड़ सुथा माय पाकी भाई तारे को चुमक भाई तारे अदुम थोक को दी लेब्रा बो एस याम लै प्राद शेयर तो बुया बा बसी आई चुम इतु इनम बांगान सिंग से आई वाकोलन से मोय दे पीवा मोय से थबक फंगदबा थबक फंकी मसा तो अफाफा वई डॉक्टर वई इंजीनियर वई फजना मोंग ताई युम कई फजना पाली अदुगा मसा मसुलोई फई सिदे दुम सक्सेस वई अदे मोय वई के बसे मोय से आई फु काउ दे आई मामना सी तौदे आई सी फंगजरी ने मोय आई काउदे अरे आई मरु मपांग से सु लोना बाई से एप्रिशिएट तौई नंगना हाई बो खुदिउ से कपिया तो वांग हतनी ने फॉर एग्जांपल लमदंग उति बे याब्रा मैं मथा पंद्रगा सु मागे स्माइना मसा फंगजदबदगी स्माइन तोगना फगिबा तगना तो फंगदबदगी स्माइन लगांदा एडवाइस बाबू की कांसेप्ट से शेयर तोरकांदा माय पाकिबा मासे आइना मैं मथा पंद्रगा सु सुम आई पाई मा से मिनु गलाइनी इपा इमा लेंगेदा मोयदगी बोरनी हो हिंगेदा याना इपा लेत्रसु इमा दि निबि आई इमा लेत्रसु इपा दि निबि आई मखोयदगी अइना ताइबंग से लाइबसे इपा इमा गी मतेंग न लापनी अदुना अइना पबजरी बसे आई सी तो पामी इपा ने इमाना आई अपा मसे निंग थुगन बियो आई मपुगी सेवा तौजगे पंथोपलेमनी सेवा तौजगे पंथोपले हैना तुइन जगे हैना अकोइना अपोपा इपा नत्रगे इमा दिगी अदा अनि लेरगा नि दिगी निबे निरगा ना अखोइना थब खदि मु तौदब मोय अयाबा यावदन तौबियादि माय पाकन दि पांगना माय पाकन दि मरबों हजिक्सी मणिपुर ट्रेनम खंगलाए तोन बा से आईएस ऑफिसर ब्यूरोक्रेट ऑफिसर म्यामा मागी ममा पासिंग सी मोइना माही अपुंग भारा काना कौथोक्तना ओल एज होम द थंबा करी तौबा अदुगा मसुन पीसिना स्कूल की स्कर सेंसर कांदा होल होम द चंग कांदा मबोक सिग थेंगनबगी तुआन तोंबा म्याम ले हजिकी मिरुल सिंगना मागी पौंग नदि थंबी ममा पासिंग जे कौथोक्नबगी मरम हम हेग लाइसे मसिन अखोई सोसाइटी दा मतमदा पौंग मतमदा ओल एज होम गाइसे अखोई दु सही 83 तरे चंगले मसिदा कोई ngaliंग थेंगनरतो पोने सी ओल एज होम गाय थमकपा म्याम सिको मसी लाइसी के नमा पासिंग सी मसा सिंग सन नुआई तबरंग से सेमो इंटरनेशनल मदर्स डे सु ताई को पौ साइड दी करिनो होंगई बत्रे सि करिनो कमाइन तबगदि फनी द पौंगी बा मसी दी आई न ngasi lai lawari ba film se ai horpati past gi neba mani I am coming from the past to the present I am living in the present for the future is a kawi da ai na ngasi hi de future gi da mota neba sa gi su gi da mota neba ngasi ai na ipai mana suffer tawi ba se because of in the presence of my life ima ipai gi dosan te ba ai for neba they should not suffer they should be protected aina ngakpi se mo care logadam ne ba aina ngasi care lograba ipa ye magi care lograga dia ba aina hayang future generation da aigi isa sina aibu care logi ne generation je aina sambi do ne ba creation yauni ne ba madu mama pajan life le ba aina ada ipa ma da aina neglect tawrati
same status to ai lai ta mu phang ta ai bu neglect to ko ne ba ai sa sing tu na adu hari ba parent wori ba mama mapa do na madu gi future jo moi na ubum da ba predict to bum da ba what will happen in future if I behave like this, I conduct like this madu gi ai tungda rakda status ma ubum da ba my vision what pa gi ne they will suffer automatically akhoi hal man so haina le go bong ko khoi gi karma gi phol ri dum phangani na as you saw socially reap haibudo nanu hunjabado madu na mai chaja ga da ni haibudo aduni bong de adu hajik se smaina train ama lagbo se amna nungai taba bhaw bong side di kari appeal to biningi leiriba macha masu sin mama pa sin je hekta old age home daga thamba si amna nungai ta bhoi leigidaba macha masu leigidra matung da thamba dudi tongan mam oira kan lein ga thamago posi bong jaji masi yen hai ba poni to hi ba poni masi nature gi against ani they will suffer automatically yam chum to hi ba thab ai sai ha to buduna ai phangjadoi ni pong adu gaji ngasi bawung gi stage lai ri ba pawung na pawung gi idau hai tare ko pawung i pa do na ngasai alo silang matam da magi philosophy pawung da lai ining mal ba kholom pawung bhorom ba do masi gi kano se hai tare khoi gi credit se pawung sai ni pam bigre masi pawung ngasi lai be stage si di oina bo honor rak pada legi dro pawung gi su idau hai tare madu su ma contribution am lai auna si gi soina lai ba train se sumai la no kari mayam da khoi ngasai de yeng ba viewer sing sida kari message am bi ni pawung bi ai gi ipana imana pamamba to thabak to ai na ngasi to ga success way adu badi mama pa na masabu phani da bi yaputi adu lana lamjing ga di ipa du lale hai bi yai adu ipa imana sum labi da singchalaga chalona tabang mo na madu chatraga di they will face the reaction ai ilu da bagi for du mo masana phanga da da ai na de ga si di ai na realize to re ba ai na to ju kalma for du na ngasi si film je lai bani ba du ai khangzari ne adu moina aina haibadi follow to dagadi they also feel the same reaction chuma chal cho follow pangni lana sakda reaction lana sabi reaction pangni adu aina ngasi ijari ba tawje ba khudimak se future ge demak tane bisa gi ai phana ba gi issue gi ai phana ba demak tane adu generation ama puthok pai se mapa mamai ma khutle karma gi follow choina phamne achumba toba samaj kana na bi aipana ba koi khodi mo tawga di ke do bagi samaj sakhlo ji samaj ge lekha thara se lekha tara phase ai yauri ne ada koi khodi ma se realize toga necessary principles ko na follow to bung ma di it is sure we can solve the problems of Manipur the crisis of Manipur pang adu ga khoi la ko se khoi gi dharma gi sida tongan ba thang ka ko spiritual gi la kan da khoi na ahal oisla ba ejet oira ba tum gi lambi tension aba matam sida khodi ma spiritual da lai si hana na hawing ri ngau da na khot na lang da na cha da tak la ga loi sala kan da ishur gi khuya kha de he chang ba gi wakhalo na ma lai se pang ke na pang jo ji chei humra tere sure do lai i ba su left tree spiritual da lai se pang gi philosophy da kai ne na khani pang ai di ganna masigi blessing si phame ipagi madagi aina tawjaba kalma force aina phamne haiba thajab ji am lay maduna bamburaga ai hana haksang phalam de ai ajo haksang phalam da bodo haksang nungai de isu akai ba leite ai problem kudi mo le problem le to mi leite adu lairi ba problem zai haksang nungai ta bisu isana puthok sabadi aina khang da badagi u da badagi madu aina sabdok sargadi chumna salagadi afabla bi salagadi problem se phana kokane lai roeba ai shona sememi se success wala ba sami mission bi ne ba aduga success wali bi se ase aina puthok pa de ba denial of justice ai bane ba ai ananda tawjumi folda ina phamgade ai success woi da bane ba ai shona di success woi na ba mi khudi mo success woi na ba mi khudi bu piram ne ba samana na adu ai ngasi fellow wega di aina justice to deny to but again see fellow job them akoi khodi mo samanan pi adu akoi na khantaru dagi realize to dagi neglect to dagi aina reaction do phangja bane akoi khodi mo samani cannibal so ma samatan
मतलब लोसले पाऊँ लोसलपदा मणिपुर की सिचुएशन से पाऊँ की वकलों के तंग लांगना होना जगह चाहिए होम भाजले होगी तो जो 23 की मे होम दगी लरे भी इरांग से जो बाबू नेमधा वाले थ्री अदब इंग तप्पा पुरकना भाई तारे मणिपुर से शांति पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुरकना होना बता पाऊँ अखोई लेरिबा मणिपुर की all are human being अखोई सी वे बंगाक्तनी सांगा सुदेम सांगा सुथवाई पाली को अदब वकलों खंडा दबा हजिक अखोई मियोय मपोक से तांगना ब्रह्मा मंगनो फंगने हाइनरेबनी को सिद वार तौरिबा वार की लम की जेलसी लेरिबा दगी इंगोल की खनबदा मी सिनबा याउनरिबा मयाम सिंग से सी वखलोन सिदगी थैदोंग तखिनबा पावंग की फिलोसॉफी करी हाइबिनी यम थमी पाउ मणिपुर के कंडीशन सिदा मासे सेल्फिश ऑफ थोचे आई मीगी मांगगा आई नुगाइने हाइबा वखलसिया सिबा टोटल फेलर ने टोटल डिनाइल ने मी नुगाइरगा आई नुगाइ दौने मीगी नुगाइना बा तौबुंग दबाइना आई कमाइ नुगाइ दोरिनो नॉट पॉसिबल my service my duties my responsibilities is for the welfare of the people and environment ado samaji aina mangna ba tawra ai nugai ni procedure nugai roba my wakal them de gine mana mapung do tungi lakta ba do ma predict ngam da ba nu ngam da ba de gine ba adona aya ba sadharun prajana masa masa gi woje ba ngakta khalaga samaj gi kauthoya ba niyam gi kauthoya ba masa ngata khalle ba adu mana वदुगे रिएक्शन मान फगदुनी मसा मसा फगदे मान इसोना जी सब मान पीरी ने अदु मान लान बो वकल दगी मान तुंगी फ्यूचर तो ब्राइट वे ngam ने मसीदी टोटल फेलर ने ngasi मणिपुर की क्राइसिस है अखोई खुदे ज्ञान तामिनबो संग अखोई रियलाइज तौगदी सिदी के सुनती डेमोक्रेसी सिदी ओपन ने we have this facilities open to all citizens adu masigi democracy से मसमुन खंगबा अमसुंग अचुम बाय बिसे कमाई दु फंगने जब कोई कोई खंगिनी आई कोई न लाना पैसा द चलबा आई ओ जब नाक खलगदी आई फ्यूचर से ब्राइट वे बंगा मोय पीस वे बंगा मोय अचुम न तौगदी अखो के म शांति वे दुनी पीस वे दुनी आई कोई फ्यूचर से ब्राइट वे दुनी अद अखोई से हजिति कुकी तोई से अमरो फै हरि मकोई न कोई द लेसन पिरी ने मेकअप थोली ने अचिक के कोई भाव तारे दना अदुदी अयने खंगमनीना कदोबगी लान चतोरिब्रा अदुगे हजि गवर्नमेंट सेंट्रल अखोई येंगमियं से सिजु लाले खंगी खंगसु मसिदे अखोइने इसाने प्रोटेक्ट तोबु ngamdregadi democracy bu aina ngakthokpa chumne sapa ngabdi have to suffer aduna rajniti puriba leadership sina bhap tabam sangyam isa isa gi wojaba आई फमगी दमकता आई थबक तोबरते मियोबगी याइफनबा मियाम याइफनदा तोब थबकनी हाबसी मसाने रियलाइज तोबदा अदुदी अचोबा सिटी अचोबा लेबाकदी एडवांस ऑफ कंट्री ददी अरान मब तोखिबदा आई एम नॉट फिट टू बिकम ए मिनिस्टर आई प्राइम मिनिस्टर मतिक चाते मिनिस्टर व बतरदा मा खुदता सरेंडर तोइन रिजाइन तोइन अदु अखोई मदु स्पिरिट तो अखोई लेबता we have to accept the right person yang nungai bawung go unajadana wai sanaba bawung gi lairek irekpa mayama to makha tana su bawung gi lairek tu do na sina bawung gi punsi wari adu ngasi bogi struggle do bawung to wir mayam do khoi wari sanaja phange elite tv ga do makha tana su bawung gi puthoro ka da lairek sing da khoi nainan bagi am kup na lairek tu da khoi nainan bagi tanja su nokjage am nungai bawung चेलमो तुम गाय थोपीरगा दम बखोय एलिट टीवी की स्टूडियो दे लेंबिरक्तना वय बताय सानदना पाबुंगी वखलोन पाबुंगी तोर अदु पाबुंगी यामना तोबा एनलाइटन तोबगी वखलो मयाम थबिबसे पाबुंगी याम नुंगाइदे पाबुंगी तुंगी पुसिदसु माय पाकपा ओबी हादना एलिट टीवी मेकी दिगे पाबुंगी पिजरी थैंक यू मसी दे दम एलिट टीवी की स्पेशल टॉक मतांग सोइसन दिरे मथंग गिदा कोई तोआन तोआनबा फिल सिंग थबक तोरिबा सिंग अदु ममियोय सिंग स्पेशल ओइबा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओइबा मियोय सिंग सि उनजरगा मयाम द पाउदम जगे मसी गिदी कानेन बिया थमिजरी पिनेबेसी